Kajing puli na kasiti banangkong uy honest bakod. Kala nong gabalay kadakot nyew hadu basipo. Kukun bait. Wat siya abu no unia lambak kalay pi. Jar balehok ulong ubahok. Gumbau krisru ulong ubahok. Kad ubalepom ulong ujong uksud namar uksud ulepom nadu basdang. Kadawo kun ublay upaw kalong man pendo ikikam jong uksud. Uta ya balakha na ublay lepom namarba kajinglong blay kaya sa hau. Pad la ban lepom namarba lakha yu na ublay. Dakani la ban yatu kinu kikun jong ublay mat kinu kikun jong uksud. Jar ubom le ekbom day. Umlong satia ujong ublay lem neuta ubom iet ialau parah kaktian jong utrai kajing puli nang gospel bakut kat kum uyo anes kalanong kabaningkong kadekot laifusan hadu basaw huar. Ha kata kapur uyo anis layang rengkat bad arngut na kisenran jong u bad ulapay yu jisu kat paudang yan na jan bad ulaong ha kami ukun lang brod jong ublay kita ki arngut kisenran kilues ngeu bolo ong kumni bad kilabut yu jisu ula kertiang bad loy i baki bud yu kum tau lakali yanu piyawan bat kila ong hau ko rabi kebambut nong hikai hangno mesyong mesa ula ong haki alewan bat pen kumta kila lej bat kilo i hangno usyong usa bat kila sa ringkat bat u hakata kesngi namar kalalong kum hakakanta kabasipaw we ni kita ki arngut kibleus ngeu ya kabakeren uyo anes bat kibalabut yu jisu ulalong u Andreas upara jong Simon Petrus markom tahi ulawat yu henman jong u Simon perlu yatu hau nila syam yu mesaya kabamut ukres bat ulayalam ya u syau jisu lapet senganya u bat ulaong tipidai u Simon ukun jong u Yohanes an ai kertengnya pi u kepas kabamut umau siang ke gospel jong utrai.